Tuni Kuki News in Vezose Nabonta Vinlim Nevin Tuni date 19 March 2026 AHITAI Tuni Til So Hotsu in a head so okay dule in a moose okay diu kata sanin a koi mazo sin Tuni achu social media langachu kivia kingai changa ngeta chu ipi ahung so dem I chan ge ahung lung dem ti hi mizo se ilung gim nawa hi in a hin la pathin hin a phat chenga kuki chate a hin lam kai jingin ilam piu aveng jingin e ho hi sei kingai mo le zong le pathin hin a lampi hin got pi ji a pet na ipan la ding dan ho hi e got pi ji hi pathin chunga amasan ki pa thu iga aseo hi hin lang aban le hi chi Tuni I topic deu hi het so ke wa hin thil kiti hi adi cha na sei hi poimo a hi in chule adi cha na sei ki hi zong le thu akisei dan hi min ei ho ei ngo dan le phalo ta ei ngo na ho bang hi ivet na hi le thu sei dan hi thim jep jilew han phading a hi e ho lang I sei tieng le thing noi ti ji win ama holang isei ting le voluntary ti ji ting le hin ama ho chu thim zo dana umji a hin a volunteer ho le ho thing noi ho ki kap to dana hi a umji in hi ji chun kanami te ho thu sei dan hi hen thil post dan hi zong le hen hi cho hi neu khat ikizil je mo ngai na I thep lo wa hi le post da jing ho hi te hi ta thal ki kap na ho a hi la vai la zat I hung ke posit nova ei ho lang thimo I chan theina ding ho in poso hi amasan kanami te ho avela kain tep kit hi in 2023 a patna meitei ho to ina ke boi ti live a patna kana seizing a hi tai video a hi in lim a hi in a hi lo le thu isaina ho azat ho hi pos mo bol daw te thil hi ahung ki khol ting le kum izat hung chi hen lang nga phat izat chi zong le hi chi hi government in ahin khol ting le ahin khol do tho ding phat khat le I chungi na hi thei a hi ti zong hi kana seizing ahin mi tampin sei ngai lo ji vai chung wa hlung zong hi tampi a hi ta in tun zong tunia na post su tu kuma zong nang chunga hung hlung lo mai thei a hin la ku khowei tieng le hun na chunga I chanam khat action hung khila thei na zong hung kit thei a hi izi chun ching theu hi tin thil I posit ding ho a hi la vai le hi chi boleng kana ma dinga ki palna hi khan ti pa hi ivet zep mo hi neu khat angai tai min a venom nai a hi lo le mi a vetting tam ding deina a video azat post a lim azat post a thil azat bola bol ho hi a hi thei chana eile inampi kipal theina ho hi I bol lo de win avelin kain tem kin nei tunia zong chu mun thu mun li langa hi ki kap to na ana umin ahin la pathin lungset jala chu ku ki chate koima a thi amang hi che ho wang a ki sei poi ti su mu a hian e ho hi sei ki ngai lo le wang wa hi hita hi ki gin ding a hi hita hi pan ila de hi tia a vela ki sei wanga koi man ngai lo wang ba chu a pet na action la hi I thip ki no hi chu gal ka ki ti ting le hin gal hung ting le hin e ho hi a pet na amuna action la dan a hi lo le ki got dan ki thim is hi chi pa na chu abula patna ama ho ki got banga email ma ho ki got banga ki gong ma san lang hil I chan ge a ki machal ding ham ti pa hi dei sa na zala chu ki got ding a hi ti a hi chi ho hi ana ki sei jing a hin tun jong ga velo chun e ho hin I thil thum pau hi separate administration hi chu separate administration ki ti chu tu le tu a meitei ho to gam gi bo ki thum hi lo pi chu ku ki chate I chen na zo seo hi atuma ki vai po ding ti a hin a hi le ku ki chaten I thil thum pau chu hoi ta ngai to leo chun
Tuni hi Kuki CHATE chu mấy te bầu to ki cheng khom hi po in milong ho to jong ki cheng khom tang khul ho to jong ki cheng khom hi ta chu za dang nam dang ho to tampi to ki cheng khom hi ji chun hi chi ho zo si to I hung ki job mat na ho hi lo le e ho I chen khom pi ho to I ki ka ho zo si hi ki sim tu ngai ding ti na hi zo separate administration ki ti chu hi ji a chu 2020 21 ham patna chu kana sei AHITAI hi chi hi hon zong igam giu ikivet zem ngain I chen na ho hi email ma ho ahung lip ma sanga patna hi hon hi chi gam ahung boya hi le hi chlaya patna hi chlai chan ven bit heading ti hi to gon in ei deu hi chi wa tu a separate administration hin thum wa in to pha na chan chan hi ho gam hung hi ding tu chunga I to pha zo lo na ho hi iti line zong ganung la ki no hi ti kiti zong le thiem mo ki chang jing ding AHITAI in hi ji chun AHITAI le I boundary I gam giu ho hi phateta ki sim tup ding hi ti a chong hi vel izan ham khat ana ki sei AHITAI in tu a hi ho ki got ji lo je wa chu hi chi chan ge a hi mi ham ho mi pi hon gen theina hin to jiu a hi in hi chi wa hi inam se pai a hi lo le inam lam kai si in to gon anei ding a hi point a khomi ho mi ham hon jong phateta hi chi wa hi ki got na inei thewa hi a hin la ki got ji lo je wa chu boina pet na hung ki got ji teng ol hin ilung dei bang wa ki gong do thei ji lo phat ahung chi zo teng le kisi na hi hin khong ki mang khaji a hin hi chi kisi na ho cho lo na dinga chu ki gong hoi te ti a hi avela hi an ki sei a hin tu chunga hi neu cha meisi ahung pa zap ta ilip ta deu ta sanin hi ji chun tu a jong hi Kuki CHATEN I chen na zo se wa hi atuma ki vai po na ding I thum wa hi le I boundary dingo I gam gi dingo chu hoilai chan hi ding ham ti pa chu hi chi chu ikivet no ngai ai to a jong hi in mun khat na chen na kang po pi ham lam ka ham khat na chu in mun na cho tai in mun na cho a hi le na boundary chu square a hoita anung ama azet away na ge ngai cho fencing na nei ngai cho na nei lowa nangin anung ama bo get ning gaten azet away chu don da tang e tile chun hi thei lo hi cho hi je a chu tu chunga hon I thum pau jong hi ke ho in mun ne pi win ti to bang hi cho in mun ikila ta de wa hi le chun hoilai chan chu nangam gi ham hoilai chan chu mi gam ham ti chu ivet chi no ngai hi chu hi je a chu avela na ki sei hi in ho hi direct ta ki sei lo vai le I het thiem ji lo je wa chu tu ni a jong hi thuma kai to banga avela in sei pong ki no hi in a hi le tu ni thil so ho aban banen anaveo hi tin video masa ina sei u khat chu neu cha mi tampin thudo hin bol kit novin ia ti le hi chiwa thing noi training paper Matthew hi ki man thei ham iti dana NI hon amat kha ham a hi lo le Ukraine mi gup ho jong chu iti ki mat ham ti jong hi mi tampin thudo nin bol win hi chi chung chang hi a chaina jong hi tan te neu cha hi theine devin ga sei le han tu ni news ki mu dan dong chu ya cha hi le hi chi India ten amanu US mi khat le Ukrainian o mi gup anamat do ho ama ho hin Myanmar gam sunga PDF ho hi training anapi wai ti a hi ngo na abol wa hin hi chi amat do theina pau hi Russian intelligence a ko na amat do wa hi ti ho jong hi mu a hin iga het thei diwa chu Burma gam sunga junta kiti Burma government ho khu Burma sepai ho khu Russia in nasata Ethiopia van leng hi hen a hi lo la galman cha chom hi jong le Russia in nga hi ta chu business bol na ne ya a galman cha ho zo na nei wa
ngita chu Burma sepei ho to hin kithowa pan ala wa hi in ahin la hi chi Russia in galvan api ho hi PDF ho hin Tuni chan ge 2001 a pana gal ana umahita in 2001 a pana Tuni chan ge ana su si no hi tammo mong hita chu atam pha na hi tu a hi Russia te jong hin resistant ho hi ti chu PDF ho hi chanam khana dodal na neu cha ama hon jong in junta apan piu a hi ja chu hi chi PDF ki tho pi hoi koi pangham koi in to gon ane ham ti ho hi avet li zingo a hi in aban le resistant ho PDF ho hi chi NUG ong sang sung ki party ong sang su chi party ho hi alhang pi a chu US in jong nasata democracy del a hi ji wa chu support a bola hita so kitho pi jing a hin a khuti aile langkhat langa Russia in a sepei ho kitho pi a langkhat langa MIPI ho chu US in a kitho pi democracy thaina dinga chu na a kitho pi a hi le chun hichiwa chu Russia in jong I chanham khana avet da hin US in jong MIPI kitho pi a hi ja chu to a hi chipa ho loi hi hong lut no wa ma hon jong training phate ta pi cha hi wanga ama hi US army to akiling na jong lo US government to akiling na jong ima lo ama hoi missionary mi that ding mong a hi lawai le summa ki goya min hi chalaya training in ball pi o a hi lo le hi chawai nin lam kai pi o tia suma ki cho a ki goi ho hoi hi cho a ho pangu a hi in hita chu ama hon jong na sata NUG sepei hoi ki tho pi a hi le Russia hon jong na sata junta ho ki tho pi a hi ja chu amon a hol vai le hi che ho loi hi India gam sunga lut jive ti pa hi ain het phanwa Indian government hi nga hi report anabol wa hi le hi chwa chu Russian te intelligence a kona hi NIA in India gam sunga ahung lut na ba hi chi US citizen khatle Ukrainian mi gup ho hi anamat do thewa hi ti pa chu tunia chu kitchen chana phone do na ahin bol ve ti chu iga he theine diwa amasa pa na in seiwa hi ji chun I he chen theine diwa in hilbe ket wa hin tin tu hin tu ni thil so chu ga ve ta leuhan hichiwa hi Kuki CSO working committee ukhur hon thuso ahin bolven PR ahin bol na khano ga ve leuhan ama hon aseina wa chu a hi le e ho hin mun khat bowa ki kap to hi ti khati ti a hi gala ko na thu thang iza a hi le chun khoti ta a detail ke he zi lo wa hin ama sa jong chu kana sei ta in e ho hin mi ni thi a mi khat ki kap kha bowa I ngai to wang wa chu Tuni video masa jong chu kana sei ta mi sagi lang hi tangkhul hon ana tha khilu hi che ho hung hing do wa hita chu mi ni ana thita jong le mi nga chu hung so cha hi ti pa chu kitchen ta Kuki CSO working committee ho akona jong chu PR ahin so na wa chu kimu ahin Tuni a jong hi a sei da no hi a hi le mi mun li langa ki kap to na a khat na chu a hi le pungthum minute som langa vela chu nasata amulam hi chilanga hi tangkhul thingnoi ho hin thal ahin ka mowa mi pi ahin su ling lawa mi awa le ho hi thala hi anaka mowa low kon ho jong hi avela hi attack anabol kit no vai le kitong kha loi jong hi a umi ti ahin la kitong kha hi koi pen ham a hi lo le identify phateta chu ama mong a hi ti su kiseina hi jong le tangkhul hon low kon ho ahin kap na wa hi a kitong khaloi jong a umi ti hi a khatna ase wa hi in ani na ase ki na wa chu a hi le hi chi hi mun chom khana thil so hi kit a hi wanga a timing chu ki bang tangkhul thingnoi ho hin civil mi electric sima pang ho hi chi ho jong hi thala ahin kap ki no win hi chi thala ahin kap naw hi boulder ti chu song phelle sana kai thel ki ka a
electric a phat lo ja chu a sim dinga chi a electric sim ho zong chu tanghul thing noi ho militant ho hin a hin ka mo ven a hi le hi chawa ko na chu electric sim ho zong hi ki chawa hungza mangwa hi ti hi a hi in a thum na a sei ki no cha hi le pungli don vela zong hi chi tanghul thing noi ho ma hin lep len le cycle ki ka lampia milham wa le ho gari a thlei le ho hi thala a hin ka movin hi chi thala a hin ka na wa hi mi khat zong a ki tong khai ti zong hi mu a hin hi chi hi video ho zong chu hung viral a hin social media donga chu a hung kum la wa a gari a kap na ho a hi lo la army ho hi nga zong nang ho wa nang ho na ki kine pi wa ho lungmong ta hi chi ba kelam la ipi bola nang ho na le thu lo ham tia thu sei na ho zong chu kimu a hi na a gari ho zong a kap kha u a sunga chu chapang neu cha ho zong to a hi lawang phat ta chu ami wang chu kap kha po win hi zong le neu khat wang chu ki to kha na nei ve ti a hi in hi chi a gari na san zong chu ambush na bol ki na wa ana te ki no a hi hi chi to bang thil so chung changa jong hi dem na a hin bol ki no hi in aba na chu ali na a chu a hi le pungsagi don vela zong hi litan sarei khong langa zong hi ahung ki tol ki do win tanghul ho hin tanghul thing noi ho hin mongkot che pulanga hi automatic thal ho a hi ahin ka movi ti ahin ka movin mipi ahin suling law win aphat chenga hi ta hi Kuki ho Kuki community ho su gen theine ding le su ling law na dinga hi tanghul hon pan alazing ove hi chi hi Kuki CSO working committee in ki tho zo talo hi to ai ke ho hin chamna ka dei wa hi in chamna hen khat la khat le lungmong ta le hlamong ta I hla theina diu khat la khat ki chamta a chen khom ding ki ti hi Kuki CSO working committee ho hin ki dei a hi in a hin la tanghul hon aphat chenga milham ho su gen theina a bol jingo hi ka tho zo ta pove hi ji chun agang theilam pe na government in pan hin la hen ti ho jong hi Kuki CSO working committee hon jong ni ta chu thu phon a hin bol vi ti ho jong hi mu a hi kin ne aban kit na tanghul ho TKS ho hin thu phon a hin bol kit no win government hi nga 48 hours sung phat ki pi a hin hichiwa hi government in nina sa lo ji wa tunia ki phin na ki bol ai ti a jong hi ama ho hin thu phon a hin bol win ama sa jong chu in sai ta win TKS ho hin government in lam hla na ukhura pa na in fal ki ka hi koi ma boilo hila lamla theina dinga hi to gon ne nei pi wen hi chi pungka som lilen gate sunga hi pungka som ni le lia ti zo ham khat hi chi sunga chu lampi na su then lo wa hi le gi na ka bol ve ti a hi ana thupi na bol saw a hi chi dungzu ya chu tu ni a jong chu ahung ki phinda na hi ki mo a hi in ahin la tu chan ge ya wang hi I ma chu koima athi amang wang chu umdi nai lo hi in government in zong tu ni thil so je a chu area zo si a hi internet ho zong a kha win net ho zong akimang thei ta poi ti ho zong chu mo a hi in ahin la tu chan ge ya hi TKS ho hin government in kathil thum pau nina sa pi lo ji wa amo nang hon na ki pu di wa hi ti ho chan ge hi thu pon ho jong a hin bol ki no vi ti ho jong chu mo a hin alang khat langa Kuki student organization kana block hon jong thu so a hin bol ven thukin het sa na ti hi a hin bol ven ama hon a sei na wa cha hi le jing ni ho teng la koi man chapi karong bazar lang hi azot pa thei lo ding koi ma bazar kai jong thei lo ding a hi itiam khana morele chochan pur ki ka gari leile hon jong a hi THEI le jing ni kho wang hi
hi chilang I ho lo deu a hi lawai le hi chi gari hlei zong I hlei lo deu hi aji chu thil dan ho hi aki ven CSO dang ho to zong kiza mat na akinei na hi le igam sung thu boy ji hin a hi THEI le khat la khat ki ven bit na khat la khat iki hu hing theina di wa chu jing ni ho hi koiman hi chilang hi ilam hla lo deu koima a thaile a chi le a hi lo le bazar kai lo di wa hi ti a jong hi het sa na a hin bolvin jing ni kho ading bowa ki sei a hi ti jong hi Kuki student organization kana blog hon jong thupon a hin bol kit no ti chu mo a hi kin ne hi ngaban kit a hi Kuki student Kuki CSO working committee hon avela thuso a hin bol kit no vin hichiwa thuso a hin bol na wa hi ivet kit na hi le Kuki CSO working committee ho hin ben ke bol shutdown ke bol pa chu tu zan pungsom le ni apana kilado ding hi tai ti hi thupon a hin bol ki no vin nga agang theilam pe na government to ki ho chamna ki ho to na a umta je in hi chiwa shutdown ki bol ho hi kilado ding hi tai he mizo si het devin het sa na hong ke boli ti ho jong hi phon do na hin bol ki no vin ivet na hi le ho sunga hi la ta ding lo a hi lo vai le lam kai hon thil phachum ngai to a hin bol zong hin tin amasalanga a hin phon na wa chuka tho zo ta po ve ti a hin la hi chilanga hi government to ke ho to na ta je in hi chi shutdown ke bol ho lampi ki kha na ho chu kilado ding hi tai ti a zong hi phon do na avelin he sa na a hin bol ki ta ve ti chu he theine dewa iga phon be ken wa hi in chule tu hin Nagaland langa saikil lawhan Nagaland langa zong hi mawa boine chu in het dewa hi in hi chi mawa boine je a hi CYO ho hin gi na anabolu ti ding ham a hi lo le ko na anabolu ti ding ham hi chewa boina thil so je a hi ama ho hin chamna se mo hi ti hi chi customary lo dungzuya chon dan dungzuya angami customary lo dungzuya chu pu chon pa chon dana chamna hin se mo hen hung ki phung hen hung hen la ngai dam hin ki thu mo hen ti a hin la bol khil I macha kinei lu hila ngai dam ga thum jong chu thil ha sakhat a hi ngi ta chu ngai dam thum dinga hi phat anati pe wa hi in hi chi ngai dam thum dinga ana ko ho so ana chi ta lo ji win tu a hi ni som thum sung phat ka pi we hi chi hi angami ho kilol na dung zuya chu ni som thum ka a tu a hung kimin pha mi thum ho se hi chi area sunga hi a chen theita lo ding hi ti a jong hi thu phon a hin bol ven ama ho ana kilol na wa a sei na wa cha hi le koi to bang hi physical tissue ta salanga hi hen a hi lo le thil danga hi jong le hi chi mi ho hin su boy au ma hi le agam sunga hi chen sa ta lo ding ti su kilol na ananeu 1995 laya hi kilol na khat hi ananei dan wa hin hi chi dungzeya chu tu chunga hi Mr. Sutmin lal ti ding a hin a ji khelo hin tin Sutmin lal vai phei chairman mawa village council a hi in abana chu Mr. Seiboy changsan head GB a hi in aban le Mr. Powboy changsan ex chairman ama ho thum lam kaina a hi YVO a hi lawai le CPO ti ho hi lam kai ho volunteer ho anavu je win ama ho hi ngaidam thum dingin anaki ko win ahung ta lo je win tu a hi achungwa action hung kila ding a hin agang theilam pe na ke ho chon dan dung juya ni som thum ka a ama ho hi ke ho gam kai sunga cheng thei ta lo de wa hi itiam khana thupi na sa lo wa chen te wa hi le chun achungo wa thil phalo ahung so a hi la ama hon mo ki po de wa hi ti ho jong hi thupon a hin bol khum ki no ve ti jong hi mo a hi in
alang khat langa Karbi Student Union hon jong KSU hon jong 17 ni achu thu phone ana bol wa hi tain ichi jong hi kana phone nombe lo wa hin a hin la mi atam zon hin phone pi in ti a request in bol dung joi wa chu in sai kin wa hi in ama hon jong ana seo hi a hi le kei ho gam sunga hichi Karbi student Karbi community na sunga tu chunga government of Assam government le Kuki arm group hon MOS sign ahin bol wa hichiwa ama hon MSc to munni ti chu MSc mini Khangdoh theidinga to gon ahin nei pau hi kei ho het sa lawa na tong a hi win hi ji chun kei hon hi chi pom thei po wingi agang theilam pena Karbeng long autonomous council hi chi Karbi Anglong autonomous council ho het pi na ima ki bol a hi lo zin hi chi hi ke hon ka pom thei lo de wa hi ti a jong hi het sa na hin bol win kei ho community Kuki community against na tong wang ka hi po win kei hon chen khom pi ho to kilung to ta le chamdila chen ding chu ka dei ve a hin la kei ho indigenous ti chu kei ho ana cheng sa ho het pi lo hi la kei ho nop na be ya tu chunga Kuki arm group ho le Assam government in kei ho het pi na lo hi la amani bo ke ho to a hi chi to bang to gon a hin nei wa chule hi chi gam sunga reservation MSc ni koi theidinga to gon a hin nei na chung wa hi Karbi student union hon pom thei po wingi ti a jong hi phone do na a hin bol ki ta vi ti jong chu he thei de wa iga sei kit wa hi in chule NIA report khat ga ve kit lo hen NIA press release a hin bol win hi chi hi het de wa hi in 2025 September dunga thilso cha hi ta in hichina a hi 33 Assam rifle ho ambush anaki bola attack anaki bol na chungcha nga cho NIA in chung thu phate ta in khol chil na a hin nei win PLA thum mando ta vi ti ho jong hi mu hin in zawa jong choi sei ta wen na e ho hin tu a hi lim a hi in video a hi in e posile win a hin la tu le tu a action hung jeng denga I gelo a hi in hi chu ho hi Indian government in pan a hin la a case a hin la ta a hi le chon a ha ngai lo hi case khat register ki bol ki ti chu ki mo hai san thei lo a hi lo vai le hi chi chu le kha a ki ji lu na ki mo koi lo a hin hi chi le kha ki ji lut pen chu a close ball na ding a su mang na ding a chu a case chu su chai ngai a hin hi chi PLA hon attack an a ball now jong chu ga belo chun September 2025 lai hi ta chu a hi wanga hi chi NIA in nung chon lo hela phatita khol chil na a hi nei wa hi le hi chi ho jong hi mat do na a hi nei theu chu hi chi wa hi amin a khat na a hi in ga he thei ding nga chu alliance nga chik ativin a hi lo wai le purak pa ti a jong hi a hiavin abana hi ani na a chu a hi le hi chi alliance kailal and irengbam ti a jong hi akihen meitei a hi in aban kin a chu alliance zugin meitei ti a hin hi chu ho thum hi anamat do hi chu ama ho lam kai na a chu 33 Assam rifle ho attack anaki bola Assam rifle ho jong anathi lo wa hin hi ji chun hi chi chungchanga hi NIA in case anala a hin 2025 la ya thil so chu tu a 2026 a jong a case hung ki tana hung ki man thei chu hi je a hi kanam mi te ho a hi the a hi le e hon jong tu ai SA idel lai wa hi a lo thei lo wa ETM khana lim hung do kha ho wang chu thu chom a hin lai ho le ho ki pos jiwa i thil bol pau hi SA i hin mu te ngule
i bon chawa zela jing leo hen anop mo ding dan chu na ki pa na chunga ki pa thei ta lo ding khana hong thei ding hi chi to bang din mun chu i to thei wa hi ji chun pilu hi ti a chu he thei ne dewa in se wa in hi chi hi 2025 thil so pen chu NIA en phateta hol chil na hin nein hi chi to kisam kaya chu mi thum alam kai ho hi amando vin hi chi ke song hi tua hi ami amat do vaile tua hi chi ke si ki close bep days hi chi to banga chu e ho chunga jong hi case ki bol hoi government hin apet pe na action la hi jong le kang a hi ta cho hin bola alha lo hi ti pa hi ye theine divai ga phone a hi in hi chi chan chu tu ni Kuki news mang cha in phone thei ho le inam sung igam sunga thil so dan ho iga sei theu hin tin tu le tu Kuki CHATE idin mono hi event na hi le Manipur a hi in Nagaland a hi in Assam a hi in ichen na zo sevai ke boy hi eho India gam keu hi lo chu Burma gam sunga jong ke boy Bangladesh gam sung na san ge ya jong hi Kuki CHATE ke boy hi chu ho hi hoi ta study ball vin lang hoi ta ngai to leo chan pathinin Kuki CHATE wang tu chunga hi ipiham khat wang ap no ma hi tu a hi Nagaland sunga ho Manipura gam idel pe no hi Manipura si na zo lo ding hi til Nagaland ho Khangdoh theine ding jong pathinin to gon anei mai thei Assama ho jong hung cheng khom vin mun khana mo vin gam khana chu administration na data vaile mun khana lung khana dingu vin ti a hi ei hin ko na ding lampi ho jong hi pathin hin ban a got so e ho kinom hen lang kinom hi jong le pathinin na to ahin patta hi le chun injowa Indian government in case kha registerable ta hi le a close na dinga chu a case chu asu ulhap angai ti to banga chu pathinin to gon khat anei pa chu pathinin mol so theine dinga chu mi him izan ham kha chu aman cha thei a hi la vaile hi chi pathin thil tup khat alun theine dinga chu pathinin ami hi hen mel mate hi hen koi hi zong la aman the achapa changkhat jing bon ami pi hu do thei dinga ami te hu do na dinga chapa changkhat jing bon na pi do thei ai le chun e ho chu achapa to te thei jong hi po win hi ji chun jing theu hi tin pilu hi tin tu nia pathin hiau hi tin igam inama dinga pan ila na wa hi kita ta le mi pi lung dei banga vai hop na ding to gon hi ineyo angai tai ti chu a chaina ai ga sei thewen tin tu ni Kuki news in ngai hla a in ve zo si na chung chi wen ka ki pa in na bon cha wen pathin in phathei na hin bo jing taw hen